Twambiria nkethi ciakwa na ngucukire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatanira bao tukindeto cia weru tha mwanja cia tariki 17 mweri wa mwaka ya 2022 mbeta wa wini wa Kinyeru. Tukiambiriria ni ati kiume kimwe nyume ya thirikari uteaniile sub county ya Gamba Ng'ombe nende ni ambiriretie rugendo rwa witania sub county ya Chuka Chieyele kenda otira otenkuchani kuoneka ya umbere county commissioner wa Nairobi Valley Opora amwena atongire bakiama kia Jubilee ibekete gikaro kia mwingi kenda kwareria uitania bo amwena na Nairobi sinene ekethirwa ere babengi barabo kinyete gikano kibonekete bakiendera kana sub county thira inothi na ewengi kwethira enterene chechuka ya burato tariru mwandiki wetu wa Ndeto Samuel Gaishima. Nyuma ya thirikari kuandika remairi kiri Kenya Gazette sub county ya Imbia ya Gamba Ng'ombe indi mutaratarano ambiritie wa kugania sub county ya Chuka neo yume sub county Chinge Chiere. Rwaria ruru rutongeretwe ikamishna wa county ya Tharaka Nithi Beverly Opora muririgete kia ugavana county ino na tigiti ya kiama kia Jubilee Professor Erastus Njoka amwena atongoria bangi ba kiama giku niyo mburi muiro na lindas mangi ma Tharaka Nithi ni mathiire State House na mera president guntu gukuni kunene na ni gukwenda sub counties ithatu thiini wa Chuka Gamba Ng'ombe constituency. Twera president asante muno nuntu abure akiretire Gamba Ng'ombe na twamwira ni tukwenda ingi imwe na etikira. Njoka ariuga nyuma ya rwaria ruru akari amwe atongoria banterinu ibaeteganiritie na kuganua wa sub county no. Tunaomba hata aje huko Tharaka Nithi karibuni atu arrange hiyo nyamura sub counties inu akwenda utunenkera. Antu ni makwaria wega nyingwa na magwitikira kugie na sub county inu imwe ni ya saindi ya Magumoni elea antu mauga ni itwe Chuka South na enu ingene saindi ino ya Karingani na antu naigwa makiuga itwe Chuka North. Kiri rwaria ruru ibaeteganiritie aramianka ya sub county ino ikaigwa eri ikaro binene biacho amwe na location chiacho. Twauga nyamwira headquarters ya Chuka North ithirwele Chuka Town na Chuka South ithirwele Magumoni Kibobua na Mogwen division ila twauga tu createrwe from Chuka division ila Karingani twauga ithirwele Mogwe ward antu main agreement kwethirwa muno ta Chuka South sub county ya njere gukirietwa makuga negawe in two divisions. Division yemwe itwe Mukoni division inge itwe Magumoni division na kwethirwa kuna division igwetwa Monga division na Robert Kabuboni division. Mauntu maumo ndane magukirietwera masabchivo makandekwa machivo makandekwa ma ACC makandekwa. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Akiama barabaku wa Tambaru Raila Odinga kwa mutongere wa Nthiguru kuma ntere chechogoria ne bareaniete na miari ya kuwate musiasa wate wa Tambaru ni antuba kuma rotere roro akirimara bawete mwadhuanyo yau yatumete nyantuba kathura mutongere baitegaga na raumete ontubara bote bohe ne boreti ya miro ende kuma dhoshi mwankanto nyiro kuloama na Raila kithurano netwetete kenda bomba akona weti na mbere ya burato tariru mwandiki wetu wa Ndeto Martin Bogambi. Amwe batori na nkinya karikiri tauni ya Chogoria ibameneretia chiacha na nkinya tongoria bagichiacha ba mugongo wa Meru bakiugaga ibabethagirwa bakienderia kariba mugongo yo guaya bwa kuthura kana nkinya kugwata mutongoria Raila Odinga mbaru. Ameru menya kabendagirwa ugwambe rira rya mbere batele ya Raila lakini Raila ni bele to ni mtu na bakona Raila no arane wa mto no aletete Mount Man Devolution nitwonete weru gwetukira majimbo kwa ne twirutega ukacumba kau twekerirwe mesiriani kakwirwa ati mtote mwega. Bariuga atongoria baba bamenagiria mutongoria Raila Odinga nontu bo itumi bwakibia ona nkinya itumi bya kubaguna bari bonka kaba twirebendagirwa gwa ni pamwe o bare kwenda ino leu mutongoria muganira ira
no kuba kwa liba kuga Raila ni project ya Uhuru batuika baukunuka medo na baukunuka mesiria kala undieno tutekeja kwirwa nteto jia kwirwa ni antu bakudingagirwa kwerekagirwa mauntu mkwekagirwa mauntu mesiriani ria mwiso tugacoka kurico kwa turire makosa Raila twetukire mutore tutekwenda aturi babai bathiete na mbere gukumia mutongoria uyu rwangirwa Azimio na kugweta mawega make nkutho bakiuragia kariba tikenderua guaya na kabagwate Raila Odinga mbaru kagita gaka na Azimio ni mbega baba kuona bonde mama ni kwanje ni kaba ungete mukono Azimio kana tebu baba bondo kuona ni Azimio na baruga no Azimio ni mbega muno ntotone Raila Odinga na mauntu maingi muno aludite Kenya ndi njere ndakajire omweta kwa Dr. Oburu ule onge ageto Raila na ero mbale kwa ni Raila amenye nuntu Raila akerwa ije malonja ni mbere muninu malonja ukuja odia nyone mbendete baba nontu tukarikurairiria mwena wa Mount Kenya East na West region yo gweka rionde mtone tuonete wega wae wa mbere kibaki edbitare agina na accident Machakos Junction mtono amushugurikire na soka muringira campaign edbitare London na mtu asoka asinda bakithirikiri bameneretie munini wa mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto na murengo wake wa Kenya Kwanza na nkinya kumeneria mujandara wao wa kuthura chuti kumegoro mwanka rungu Ruto ali munini wa rais bamenana no voto 2017 leu ne bamenanite na no Ruto kusoka kudura leu Ruto netukanda kudomithia ntu tubonio jingo ube na ube bamenye tutekudura yelo tuledura muntu individual tutekudura yelo onaro muntu yake yelo na ninkumwenda mbweli kumudura ule ante kwenda yake yelo nkamurega kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi asiasa bathatu ba Wandi akiagu baraba kumereria mataite KMCO wa Wandi obawete ni batie kana ni batirwa tigiti ya kiama kiu na baya memba bake bawete bo amuna kwithira baishande kitheti ya memba bake ya makiu kiambas ibethire bage atwa tigiti na ko obatia ome ya kurwerete kiu amuna bo mwenda inya kana kwenda kurwera ke yetene kiu kithurano ne kia muchunjo kwithira gikibwithwa bari wa mutongero wa kiama kiura no wenga vana wa county ya Meru Kiraito Murongi na ithiro akinankanira musiasa Milton Mwenda Kabobo tigiti eu arainya bata karithetwe enthe kenda kwaririo ntubo na ndene borete ngavana Kiraito baretra kano bareta bonthe bare amwe na kwaririo ntubo gwa chebo bageta akoti mwandiki wetu wa ndeto Mutugi Kareno toashio nkoloki baba ni arwiri gite KMC Wandi akiagu bakiuga barungi na kiama kia Mbasbo bathatu aria baugite batumirite kigina kiao kwende kiama kio na kinya kwandikithia kariku no indi gia kubamakia baruga no kabati tigiti ya kura gite kio na kiama giki yanengerwa mutongiri ungi na ritwa Milton Mwenda Kabobo na batamenyithwa na njira ya weru kana bero bete kiri kithurano kia muchujo kiama kietu kia Mbasi kia twakikishirite disability bakethwa baina equality kinyamurege kiama kiu kintu kia mbere kia giatumia mpumira kintu kia jeri gia support kiama nda supportete kiama kia bas no tu kiama kia bas ikio kiama kia Mumiru na mwana okia gwi Mumiru kira kimaketie muno ikwethira batunya uri antu betagwo bakero na nde bwakinya babwe bokuingia na turenda muntu mwa aspirant umwe na nde babwe tare nyura bogwetekeria na abwe ne kenda bo bangi na bo mu support batu tuteturwe kiamene gietu batu gaturarumire kuigwa kana kuigwa ike na rumasi na uome ate batu tutei indi narua unimbinya mbithirie ngugitabula ngwitikirwa kugitabula ku contest giti ngutumira kanya gako kwendia kiama groundine na kinya muntu ule bwanengera kanya kinya gutingu gi naita gutingu gi ite kiama atendia kiama na riu ndendia kiama na riu ndeja kurwa na kambwireni Kabobo teka bui mono ndene kiago na kikyo bote kumenya ngavana no ntwinderirwo wetiro kijukagia antu barabara number 2 2017 na Kabobo imbijo mujukie no ntunare number 2 kero muchujo jo tware ajujwa by election Kabobo enderu ni kiama gia CCK na ndi ngavana ninganago withira we na mbeche njaga cha kwendia Kabobo guti antu registered back kiama kia Mbas ndene ya kiago twinde aja batu twatumirite mbeche nyinge mono ko register members ndene ya kiago kwa unande Kabobo wamuritira from Noya
na inya kuma bura munenkera tigiti tutona Kabobo akiuga na kwendia kiama kia Mbas ndene ya kiago Nkuruki ni baugite kiama iki kia Mbas no kaikwenda kura kiroto kia ukuraga beta kiri mucujo kire nandi borite atongirie ba kiama iki ukaikara nthi kubacura ntaira tutena imani na kiama kia Mbas nionto nandi kaboragite iroto bietu nonto ntukwira batwirire toigirwe bagwita mweshimiwa ore ngibetire kuma kiago no rio ntuko ya deadline ya MBC guciandikithia bia mene so batu nande ninga tokauma nande tugeta guchwa independent of which nande kiu gitari kiroto gietu batu twa iroto bietu biari twite kia mene kia Mbas na uraga shindonge kire muchujo itwarikenie tugasupportana ito kiama kigetu kia Mbas igetwite kitwira ora tukugita no ntukinya Kabobo banenkerete nini tigiti ya Mbas gutenu akumenyekana no ntu anenkerwo ntigwinya thiurukite no kiago kiwakiwa rietwa Mbas ninya ntikumenya nenkero yaramika nyomba kana imuru etithiria roji na muthia burubo gaukeja kwithira batitwa ni baritite mukana jo kiumia kimobo bageta kotini gutetera kioto kiao kuma naru ndabanenkera 1 week ojaura ndaberire oni nkathitanga kiama kia Mbas niontu oni mbeja ciakwa ndekire kia mene kia Mbas na butenda kumbira babwi bwina target ingia kujukia muntu ungi kuma kiago kuma wandini ya kiago gicigo mbunge ya Central Element nkiripotera weru weekendi rekodito ni Mutugi Kare DCC wa sub-county ya Mutuati Charity Muthoni nonanetie kwirieria kumanene karia wagagia kimucemanio yo gavana wa Meru Kiraitu Murungi ntere untuko inkainthiro awete untubo butikoro kuyirwa ringi ntereo akioria siasa nyabo kurumira siasa chioromwe na there ya buratotarirwe Nicholas Chabare Muthoni na oreti nyandhuki mbithe bategete kirio tumirwa ni siasa kureta wagagia micemanione. Tulikuwa na mkutano wa kumkaribisha the area governor wa Meru County pale Mutuati. Lakini mimi nilisitikika ya kwamba jioni tukipeana report kwa wakubwa wetu. Mimi peke yangu ndiye nilipeana ripoti ya kwamba mkutano ya Mutuati was agri. You can imagine. The governor alikuwa na msururu all the way kutoka kule Kemu. Akakuja Tigania West, Tigania East, Igembe Central, hapa Rare. But Mutuati peke yake ndio ilikuwa na changamoto. Ojune DCC iwa Mutuati na ari DCC iwa mbere nterenu cha Mutuati agitariria itagaria aria kugera amaiga kire mucemanio wa gavana Kiraitu Murungi nterenu cha Mutuati netagaria ritamukenia akiromba atongeria bagi siasa bathinambe na kuringa siasa achina thiri na muno nkuruki kinyambe ombithe no ntu ibaba kuonekana batumika buthu kumono mantuni megie siasa batikaithungagiria siasa ni chanto barabata kwenda no ende ibathia siasa chanto obara kuwatanira nabo ake. Tafadhali wacha tushirikiane and we preach peace na peaceful campaigns. Ile tunataka kuanza kufanya mikutano mabaraza zetu ni kuambia vijana, manake wao mimi nilikuwa pale, nilishuhudia, niliona ni vijana ambao walikuwa wanataka kufuruga hiyo mkutano. What we are telling the youth, kindly, kama wewe husupport a certain aspirant, then you have no business kuja kwa ule mkutano. Kaa nyumbani, ngojea ile siku mtu ambao anagombea kiti na wewe ndio unamsupport, ukuje sasa umsikilize na umwambie utakavyo. Otherwise we are not going to condone that nonsense. Kuruki ya ugwari uga arwangiro karia no ruthite na mbeno chirania na anto obaraba kuringithanwa na mantu meye kwira maiga kire mucemanio uju na bakayo chiro matagaria akiuga Mutuati gutietigirika amantu tamamu mathina mbe na kuonekana egita arengirira. We are going to make sure that hata wenye walifanya hiyo furugu bado tunatafuta hizo majina so that we can forward them na wachukuliwe hatua, manake the Kenya we are in today, we are not going to condone those agri incidences abazo tuliwitness pale Mutuati. Weru weekend kumeke North, Betan Class, Chabari. Atuambe tunogokia nini ndu itucokerete na mbeto nkulukio kathiora mitambo.
bantu betu bakira ng'ondu mbita wa Jennifer Kakankunini kana mama Empress nini nkorombete kia MC akira ng'ondu onde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritira ngui ngakikisha sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ng'ondu athome mo youth mwekuru mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria kira ng'ondu turi amwe raundi MCA ni mama chagua maendeleo. Wenda ntomeri yaku ta eje ringa thimo namba 0705 247786. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Yeah. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia Silcoat kuma nthiguru na ataki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi beyonde bia gwa karangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa karangi utheri ndukene yetu. Arania natwe kukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Gako atogeni twishokerane ati nkathaiyora wari mubunge wa Tigania West na nakuriete kiuringi ndagitari Sarah Kilemina menerete migambo ya Senator wa Meru Mithika Linturi migambo ira yoneka kwerekerwa nkatha wa kiraito Priscilla Murungi. Sarah kiugambi bwa kiwite mariuni ya washiria agetiyo ekrobo ndeba Meru nete batere kurito imuntu nyoreko nete tembere na kuwa Priscilla na aretete weti ambere bokatha ndeni akaunti ya Meru na kuuna batere kwa wageteo ya mwekru na inya ya mutongeria na rekirete na kuria tongeria kwe ya mwe kenda utiro karia bokona ni bokone kantereu chiatiania na ara kwethirete kwina wagagia kwa kagita nende mwandiki wetu wa Ndeto Mukirwa Mithika no twaciotarĩria. Nkathe mubunge okarayo Tigania West urakurombete kiuringi na kiama kia Ndagitari Sarah Kilemi na ithukirete Senator County Meru Mithika Linturi kumania meariewe kuthumbia nkathe Governor County Meru Priscilla Murungi. Mwekuru te mandrasi ya wita yake okawa in town
mwekuru will only be important and needed orira akwendeka nake kiathone kira relevant and necessary kire agenda at that particular day na no muntu na ichibura aibanga ko bwana mandam Kiraito wono bwiri kuwata mwekuru oku nonto aibwera tu ni onde ne county Emiru. One of the reasons county remete and is functional ni yawe kuringana nue kwagira mwekuru mwenthoni ikwagira ekuru bonthe ba county u tomwilele bobweya tone kithia ne Amiru akwenda kurutira ngwe kana ingwe ciawe cionkwa kwenda kuruta untu atendo turia mwekuru we ekuru bangi bamuona te boloi ekuru babu buketha bwena thina imukuru bweta kwira kana imwekuru muciura te mwekuru muciura amutongerio kumeneria mwekuru mwere arithe akimeneria mwekuru wenka na nekuru bonthe teguru bonthe loi bakiaria nteretie Kibiro wandine ya thona tigania west igitara kwaya na bia kurebia musanda atongeria ba ari omulwamerio kia magitekia kithirikari TVT Doreen Kendi bawete thina nechokerete Rwanda ruringi kumania no rithibon kamera na wamba bondethia untubura botambetio gwa pare akuringa kura na kuringana na ome bwenu bumenye twitura kurira kana loi lakini twatumira kura chieto kuthiria thina bume tukathiria thina rimwe na ria mwisho no nto Rwanda ruiru bati kwithira rwina miankera kamera itebati ukuluka na itukuromba burupio tukarie kundikite kia siasa atongeria batutethia kenda antu betu bareka kurira Antonia Wesara wete no mwanka mantu athatu yathiatirwe kenda thina ithira buru gethe antu baiba kwirwa we baiba nenkeri mechinga yo katu tukwacha boto mbegia kuthetera betu nyatwe ba watu kanengera mechinga ukatume tumenyo mitumira inyatwe bogethe amutongeria nekirwo mubukone imuntho kinyanto baguba kaura wote matethia ebwo loi kabote kumenyo kakwende bote kumenya atongeria gethe amuntu ari yakarewa akarerwa kenda reka kamera chiunguma munda ya we yoria chiare mundo okuja itakuria munda yao yongete bwo loi mutongeria waruterero wetu aetaka watanira na mutongeria warutererura bakaria na bakarande akamwira we watantu baku nani nkawata bakwa kogwa bare maloi niunda nethimwe ukanengerwa taitwa mundo oku ko nkuma mundo oku kurethia kurenge ogethro tena taitwa tutetwa gwa imunda ya community miunde community ni otuma antu baurawa no ntwena yoku wena taitwa eku na mwesimiwa Kilemi mwesimiwa Karethi na babo nthe nyanga bana Kiraito iba make sure antu ba Rwanda baba thimerwa miunda bonthe muntu aina taitwa yao miundo oku yoku onkuma kwanga wikia koti endere no wikia te munda ya community Ndaitare Kilemi mwirie wete kwena kithaka kia muingi gitengi nterei kira kiomba waka shukuru na nthe kaomba kuruoka na mathina yaya wagibwo karia yakathira buru tukia waka university ko tukwata ni thiciolo na kuriko na Rwanda na beto bakona gwecha kuruta baeta university wethi baeta na mauro baeta bigibiki baeta na baichikiri baeta matatu na baketha bakirara okwe lakini nkiruki antu bakona biashara kuruta baba na miunda kaitia mauri nkiripotera Wero TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mithika kongi na kuni atea kariba Mumoi na Lairangi gicigone giatigania West ni bonanite kuria kwanirwo indiunga ya mubunge wa Ekuru county ya Meru Ntereu akariba bari wa mutongeria wo orokwendete kia gavana wa Meru atethirete akithikira mathina yo endui siasa ake nibetete mbere na kuwa Ntereu baina mathina kathoma ni bakwenda atongeria baraba kabathikira no bathiriria mathina yao bakiwa barendekethia siasa cioromwe na thire mwandiki wetu wa Ndeto Kelvin Kimathi na atungire na ripoti hiyo. Bauni akariba nture Lairangi na Mumoi wa dini ya Kenja eba ituritio bamwe burukire kumeneria musemano ywa rukire untuku musemano ywa muyumbe we Ekuru county ya Meru musemano ywa bakuwa burutio kari musemano ywa baguna kinyani ni muno ya Rwanda ruende yukari musemano ywa nthumpani wa siasa akwa tueka bishop musima akorwama akathikiro kinya yonthe akirwama kuchambia muntu akachambia mukuru na mukuru ranto amweshima ririawe awa oi baba ketainya theito chindanirete kemwe kawoni mweshima yaria mbati kwa baba amuruma na rio muruma mbere ya nabagie mbere ya Ekuru bawe mbere boyowe mbere ya bonde yoi makosa ya manana muno mbere bishop pio
aikira Murungu na akiwata Biblia ntukwe kanisa na akarwa mama madhabahu ya matheru akaendelea na weta na kurumana gatoriara sana na ndo mathaga nte komba torokera ntora to mweterete na nkero endunte to iramba kwaria itatokenia ya woni ndi mwegoro woni ngothora muno no ndo muntu na batikweya akaendie sera cia wekire anto bakona ketha ba muthura kana bate muthura tego ya gusambia muntu kana kumumenerera na manjira marumi kou atato waka na toka ando ndienge atake niaria na imwana etora to kwenda ne etora ke ya kwario re atoriterete ngwe ana kumara arathura women rep ate nyamo moi ate anyala iranga kato muika kwa torandika ma proposal to igoni kundi byandika lakini toto ni nyage mwe no ndo ba muntu ora kuona okegorora kuona akela keni ondanieri to igwa bo thoku sana muntu jiere ora no ataka ora ninya jio ngve akakinya bo muyu akaora nyajio nende na dairo badwe to momo toto ataibweu na itu ibangete tutanjipanga nondo imomo badwe mbitia terika morone wayo na boya kariba untuko etumikia wituria burukiri kumeneria boni atika baitite ati buru siasa iraba kwenda mumo siasa cia witi na mbere na thiri endite cia mpatho kana nchambanio buru ndo bero tere uroke ya momoi bado tora kariba momoi tote kwenda kurumo tote kwenda marumi na tote kwenda muntu achambio ronge muntu neye aendie sera ciawe atorombe kura bado tutukomeo tukanenkera kura kaunti Meru irienda maendeleo tote kwenda nthombanio kana kwaria mantu yorongo ukeya kwithira bishop wo na ukari no ntubo twira burabu ibo maana kake ya na evidence yotonia mturori tangwe ira che county na njirere ritaritine riku na baika weru ne muromo yo burukiri siasa cio kithurano ne twitite ya kariba Rwanda ru thirikari riko batu twina uciano no twito komea bionda biruma ge thirikari no ntora batu tukauma ge thirikari omenyenye ithima biu tote biona maendeleo ya kubithirwa koko nge toteona na inya barabara ye promo ya ito kweka moya tote miona lakini twarwa mage thirikari twarwa mage thirikari tukona bubuonde twina king'ang'i na ndina mato amo support ire mandu eto akasware na akasasawa na ikyo kirwine kekwerwa kiru no ndo iguthundia na kekeya na keta bonge ande twatuthia inya kanywa katheri bana ba kweri bayete ne kata kurara buo kethe muntu moya ibatia no kanywa kaito loi lakini manto yewo utakuona kubithe makosa mathuku muno na no kegete tumwambi na tumelenge itito akwela atochobe twatweta iba yoyo tochobe na reke kwela tumamaira merengeti na induve badwe toto ataibweu nkiripotera weru weekend kuma Tigania West beta wa Kelvin Kimathi Ibo ya Kelvin Kimathi no ntoboriboti watu ikirega tanto ndeto cietu cia weru tha mwanja ya kwendera ntuku enje ana kaita yake yako yori dharibomia Murungu mwenenya beto wini wa Kinyero.